to vrijeme igra za budućnost, to je bilo premije. U gradu se je znalo ko je igrač budućnosti, znači svi su ga znali. Kao dijete kad me otac poveo na prvu utakmicu budućnosti u prvoj ligi protiv Radničkog iz Kragujevca, bio sam na tadašnje stajanje, zadnji red dolje, sa ocem i gledao ispod onih, kako se kažu, rešetaka i ograde. Gledao sam i bio sam srećan što sam došao i mogao da uđem na stadion budućnosti. Bila je jedna topola i tu su se kupili najotreniji navijači budućnosti. Zvalo se taj dio publike nervno odjeljenje. Kada su navijači iz Dahne izašli s jednim transparentom na kojem je pisalo "Vi nama prvu ligu, mi vama prve smokve". Jako su nas bodrili, mislim, smo bili klinci, bilo puno grešaka, puno nekih loših odigranih utakmica, ali svaki potez koji smo napravili, iole neki potez pozitivno, su to pozdravljali neviđeni aplauzu, tako da ne bilo onako otprilike kao možemo mi ono kredita, možemo da griješimo, na neki problem publika nas voli. Međutim, kad dođeš u budućnost Podgoricu, kako vi kažete, igra protiv budućnost, nije bio lagan posao, što su momci od 2 metra, momčine što vi kažete pravi, moraš biti dobar tu, bora da bi se sa njima nosio u toj igri. Ja sam navijač budućnosti jer znam da će budućnost da pobedi sa 5-0 jer je najbolji igrač Tonko Miročević. Najbolji igrač u Jugoslaviji? Najbolji igrač u Jugoslaviji Tonko Miročević. Mnogi su klubovi, mnogima su noge drhtale kad su dolazili pod Goricom. Iako mi nismo, opet kažem, nismo imali neke uslove, ni infrastruktura, međutim mi smo imali dobar i kvalitetnu ekipu. Uvijek je bilo dosta gledalaca, uvijek su puni bili stadioni gdje smo igrali. Nismo tako lako mogli da igramo nikad u Titogradu. Samo to finale je bilo dosta dobra utakmica, pun stadion. Igrači budućnosti su dominirali 90 minuta. Pričati o fudbalu za mene je najljepša priča. I to nije priča o fudbalu, to je priča o mom životu. Budućnost mi je bila u stvari neka želja životna, neki san. I posle toga je bio dogovor sa budućnosti i ja sam posle prešao u budućnosti. A budućnost kao budućnost je hram fudbala Crne Gore. Za mene biće i ostaće. Isto kao što mogu reći da je sinonim bio i prošlosti, tako i u sadašnjosti, tako će u budućnosti. Znači naše bodrenje prije izlaska na teren, idemo, moramo da dobijemo, da damo sve od sebe. To je nešto što nas je pokretalo svih tih godina dok sam ja bio u budućnosti. Mi smo živjeli za svaki dan, a ne za svaku utakmicu. Znači mi smo svi dio familije, jedno to ime, to je budućnost. Budućnost kroz svoju istoriju je imala i uspona i padova, ali što je specifično za budućnost je da je uvijek imala dobre talente, velike fudbalere. Ja sam neko ko je Podgoričanin, koji je rođen u blizini stadiona i koji je već od malih noga preko oca i džeda stekao tu ljubav prvo prema fudbalu, a onda i prvim odlaskom na stadion prema budućnosti. Budućnost je jedna ogromna knjiga koju je teško pročitati. Mislim da je budućnost bila i ostala sinonim ovoga grada i ove države. Tri su puta do stadiona. Put vjere, onih koji su vjerovali i kad je bilo najmanje moguće. Put onih koji su hrabro nosili ime budućnost kroz godine. Put truda, onih što su znoj ostavljali na svakom pedlju terena. Put od kopački do snova. Put onih što su padali da bi mi ustajali. I put nade, onih koji tek dolaze, koji ne zna koliko će im srce biti veliko i plavo. 3 puta, 3 plamena, 1 vatra za budućnost.
trofej. Ne dres, već korak. Korak djeteta koje sanja da će i ono istrčati na isti taj teren. Ovo su oni koji će trčati za loptom kao za sunce. Svaka lopta je obećanje da će ovaj grad imati i dalje za koga da navija. I neka znaju, nisu sami. Ovdje se navija za snove. Budućnost se ne čeka, ona se igra. Budućnost je ispred nas. Biti predsjednik fudbalskog kluba Budućnost znači nositi odgovornost prema tradiciji, igračima i svakom navijaču. Čovjek koji već godinama brani boje kluba. Boško Kovačević. Danas smo svi dio istorije. Proslavljamo vijek postojanja fudbalskog kluba Budućnost. Simbola Podgorice i neizbrisivog dijela naše sportske i društvene baštine. Budućnost nikada nije bila samo klub, bila ideja, pokret, snaga koja je ujedinjavala ljude svih generacija. Bila je dom za hiljade mladih koji su sanjali velike snove s loptom u nogama. Generacije su ostavile srce na terenu. Kada govorimo o budućnosti ne možemo da ne spomenemo one koji su uvijek bili u klubu, i u dobru i u zlu, na sunci i na kiši, kod kuće i na gostovanjima. Naši vjerni navijači i varvari postali su neodvojiv dio identiteta budućnosti. Vaša pjesma, vaša podrška, vaša strast uvijek su nam bili vjetar u leđa. Hvala vam što čuvate duh budućnosti. Novi planovi su pred nama. Modernizacija, infrastruktura, ulaganje u omladinsku školu, jačanje seniorskog pogona i naravno još veće prisustvo budućnosti na europskoj sceni, kako u muškom, tako i u ženskom fudbalu. Dragi prijatelji, budućnost nije samo ime, budućnost je obaveza da klub ostane uzor mladima kao i sportski ambasador grada i države. U ime uprave kluba želim vam zahvaliti što ste dio ove velike porodice. Zajedno nastavljamo dalje za novu djecu koja će prvi put obući plav-bijeli dres, za nove titule, za nove pobjede, za nova sjećanja. Za 100 godina i još više, jer budućnost nije samo klub, budućnost je osjećaj, budućnost je dom, budućnost je vječna. Čovjek čije je ime sinonim za talenat, strast i uspjeh, kako na terenu, tako i van njega. Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore, prije svega legenda fudbalskog kluba Budućnost, Dejan Savićević. Izvolite. Poštovani gradonačelniče Mujoviću, poštovani gosti, cijenjeni članovi uprave, bivši i sadašnji igrači, navijači, uvaženi predstavnici medija, dragi Podgoričani. Danas slavimo izuzetan jubilej, 100 godina postojanja fudbalskog kluba Budućnost, simbola našeg grada i jednog od najprepoznatljivijih brendova Crne Gore. Od svog postanka pa sve do danas, kada slavi 100. rođendan,
Budućnost je klub u kojem su se talenti razvijali, igrači stvarali, a svjetski šampioni donosili pobjede i velika slavlja. Budućnost je kroz vijek postojanja predstavljala sinonim za Podgoricu i najljepšu emociju svih ljudi iz našeg grada. Ipak, iako nije osvojila veliki trofej u bivšoj državi, tada titogradska, a danas podgorička budućnost bila je rame uz rame sa velikanima bivše Jugoslavije u jednom segmentu. U našem klubu iz godine u godinu stasavali su vrhunski igrači koji su postajali reprezentativci tadašnje države i igrali za velike inostrane klubove, od Manchester Uniteda, Sheffield Wednesdaya, preko Meca i Sevilje do Milana i Real Madrida. U tome je naš klub bio, slobodno mogu reći, šampion bivše Jugoslavije. I posebno me raduje što vidim da se poslednjih godina u klubu stvaraju novi šampioni koji će budućnost i crnogorski fudbal predstavljati na najbolji mogući način širom Evrope i svijeta. Kao bivši igrač budućnosti, neko kome ovaj klub prva asocijacija za ljubav, istaćući koliko mi je klub uvijek značio. Tu sam napravio prve korake u seniorskoj karijeri i za 5,5 godina nošenje plavo-bilog dresa naučio sam šta znači timski rad i posvećenost fudbalu. Svaki trenutak proveden u dresu budućnosti bio je osnov moje karijere i zbog toga sam zahvalan svima koji su mi pomogli i koji su značajno uticali na razvoj moje igračke karijere. Iskreno se nadam da sam vratio u budućnosti makar mali dio od onoga što je ona meni dala kao igraču. Vijek budućnosti predstavlja vijek ljubavi, truda, rada, odricanja, posvećenosti, krvi i znoja. Vijek čiste emocije svih koji su plavo-bijeli i koji će zauvijek ostati vezani za budućnost. Na kraju želim da se zahvalim svima vama koji ste svojim trudom, radom i podrškom pomogli da fudbalski klub Budućnost postane i ostane simbol najboljih sportskih vrijednosti. Zajedno kao i do sada gradimo budućnost koja je svijetla i pobjednička. Živjela budućnost! Pozivam gradonačelnika Podgorice, profesora doktora Sašu Mujovića da nam se obrati. Izvolite. Lopta je okrugla i nikad ne znate gdje se može otkotrljati. Tog 12. juna 1925. godine svanula je jedna podgorička zora i niko nije mogao naslutiti da će ta zora postati skuplja vijeka i niko nije mogao pretpostaviti da će iz te zore nastati budućnost i da će boje te zore postati boje ovoga grada. Raduj se Podgorice, imaš se čemu radovati. Slavi Podgorice, imaš što proslavljati. Medun i Duklja, Ribnica i Morača, Ljubović i Gorica i sa njima fudbalski klub Budućnost predstavljaju najsvjetlije luče ovoga grada. One koje nas odvajaju od drugih i one po kojima nas drugi prepoznaju. Buduće se priča o porodici, o vjernim navijačima koji su u svoj klub i u dobru i u zlu. I onda kada je trebalo bodriti naše vedete, naše fudbalske virtuoze kakvi su bili Tonko Miročević, Caco Ljumović, Draga Vujović, Dejo Savićević ili Predrag Mijatović, ali i onda kada je trebalo aplaudirati protivniku boljem od sebe. Budućnost je ideja koja nas okuplja, koja nas sabira. To je ideja koja se prenosi s koljena na koljeno i od koje nema odstupanja. 100 godina od kad smo s tobom mi je poklič, ali i spoznaja koliko je veliki broj generacija utkao sebe u ovaj klub. A oni, igrači, bili su i ostali ljubimci sportske Podgorice. O njima se pričalo na svakom koraku. Pričalo se u Hamzinoj poslastičarnici, pričalo se u hotelu Crna Gora, u Radovču, na ćošku kod pošte, pričalo se kod frizera, kod obućara. Ovaj grad je živio za nedeljne fudbalske svetkovine na stadionu pod Goricom, a onaj koji nije mogao doći na stadion ostajao je kraj radioprijemnika i slušao prenose Bata Kokolja, Željka Šoća i Budimira Bućina. Slušajući radio prenos 1988. godine iz Tuzle, dobro sam upamtio riječi reportera koji je rekao: danas se na stadionu Tušanj sastaju dvije ekipe
sa najljepšim imenom. Sloboda i budućnost. U slobodi živimo, slobodu uživamo, a budućnost gradimo i želimo da bude svijetla i prosperitetna. Neka je vječna Podgorica, neka je vječna Crna Gora, neka je vječan fudbalski klub Budućnost. Hvala. Nije svaki navijač isto. Neko kupi kartu, neko skupi dres, a neko skupi cijeli grad u grlu i vikne za sve nas. Bitno je da nosiš plavu. Oni ne navijaju, oni ginu. Na svakoj utakmici, u svakom gostovanju, u svakoj pjesmi. Varvari, to nije samo ime. To je zavjet da nikad nećeš čutati. Nikad se pada, nikad se gubi, nikad svi vjeruju da je nemoguće. Oni nose klub kao što se svetinja nosi. U porodici, na tribinama, na ulici. Kad se sve utiša, oni pjevaju. Kad teren zadrhti, oni stoje. A kada padne noć, oni gore. I večeras ko gori plamen budućnosti, neka se osvijetle i njihovi putevi. Budućnost je ispred nas. Molimo vas da ustanete i aplauz vam čestitamo rođendan. Ponosna prošlost, jedna je budućnost. 100 godina. Živjeli!